Tu men gela bre. Hem tu men paçan kola hadisora. Pa tu men sen çafira bre. Tu men sen e çafira e çafirenge. Tu šajte paçakova. Pa biako diklane pegambere. So iklete motobre dreću. O pegamberia no Ramazano postilem piole šači čip. Maro pegamberi baro seksualcosi. Daram bre tu mene devlestar bre. Nan idablen blok nek agjanek paron nek meren nek čironam pe. Selam alaikum. Aleikum selam. Ko ti je dao kameru? Samo më dhavte vaqerap që 2 lafore më odmah te klam. Ako shaj. Abe ko dale kamera? Savo si kov drećo ke gla kamera pa i pušolma. Qërma Vaçan. gjuhajali, okej. Na, ajde Samo më vaçan. dhavte vaqerap, o Allah tu të nagradinol, vallahi bilahi, tu pelan amare vile putardan, vallahi. A kana gjana so značil istina se buko hade amen, bučerde amen. Vallahi svako dive prativ tu. O Allah te do tu gjenet firdaus. Vallahi bilahi. Qaqesi janë but iskreno manush. Samo do vam agëm të vëkerap. Babçe 5 hadisora ke i kalav. O pegamberi postil. Hem postime gjini po postil. Hem piole romnaci qip. Vallahi me si uma kisuna. Alhamdulillah, ama sar shuna këtut, sar ashun dhe, sar nësis. Te prestavinte penen kavasi ehli suna. Kavasi ehli shejtan. Po sa këna një klin tu sa te vaqaren. Anglalo 3 besh, 4 besh. Svaku gjive, rumi sarde amaro shoro. Hada këna një klin tu sa, hada një qeren tu. Sarik islam tu. Wallahi, bilahi. Gotovo, se kret mule. Kone një ashun do me tutar. Gotovo. Najman, me një gjana kaj kolla manusha kana. Kaj tane. Hada këna një klin tu sa një vaqaren. Pa čordega čikove čorde. Ake mo. Kava čitapo, si sunisko čitapo. Ili čerdale modad. Da, bre, sunisko, subhanallah. Pa ka te shkuril bre, ni shkuri sardemle me. Ahmed Gjana, tu samo vaqari istina bre, vallahi, bilaj, kanë që tu të nikale. A kana në gjavulli nati, i kisloj e këmanush, alhamdulillah. So vaqarula me gjistina, pa so ma gjën be palalen, pa ma vaqarën ak gjeve, ma vaqarën tahara, ma vaqarën prek tahara, ku ka vaqarula me gjë? Pa me ka gjasar qafira. Arena mare čaven. Ka si kavena mare čavena mare ni ponen ka čerelne novotarija. Ni tromate... Hajde mi qerin samo Hasan, laj, në shu te vaqaren, maj. Tu vaqare pala kreti kali kotaru Kurani. Kresu vaqarulu Kurani, tu mashallah tu vaqare, tu ni kanë që tu të një vaqare. Kana vaqara me lijenca ka te debata qera privat, ga niso vaqarin, na, o linsili na ver Kurani, a me na ver Kurani, bre, so vaqare bre a ver Kurani, da li sen të në të men diljanu shero. Raško, pratiman je komentara. Dika këna, mo prav, ajde me ho havab. Na, bre, subhanallah. Ake me ho havab prala, prihvativ. Kasko lilci kava? Davut, ja, sun. Ti jebu Davut sunen, a kava si sunin skolil marolle no Kuranu ti kalolle në ndregoji. Hop! I to që akana. Sopen u kate, akana mo tol prenosilac. Kataro Isako, Kova Čarda, avolo hadisi Đike Ajša, da ju je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem imao običaj ljubiti i sisati joj jezik dok je postio. Subhanallah. Pa hajden drećo nalen tu men kaj sen kopila jezite se mavijače. Nija ven kana, gotovo, kana samo dičentu, hem ašunen se vačarolo mefo. O vallahi, bilahi. Slike Gjanentelen, ake talo, si fusnota desetka. Allah tu te nagradino. Fusnota desetka. Nema sumlje. Gutanje pljuvačke, posle tuđe kvarenja posta. Međutim,
Непоставljanje smatra Abid da je Allahov poslanik izbacivao pljuvačku kada bi se nagnula u njegovim ustima dok bi ljubio Ajšu. Sosikava bre, seks erotika. Hajde, šeitan. Šta je be ovo, pornografija? Subhanallah. Me samo djem te večeraftu që so ositima man anovilo e medikavlen so qaqeakana vonsa stagjikana katastrofa. Kur një mund të dhe amengji istina. Tu sa samo vallahi bilaj kotar o Allah tu latu kaja gojitu ti klote mu tu amengji. Aka Allah palono vreme. Sartu I kislante večare vallahi bilaj gotovo. Medikavlen sama shunen tu hem goto ni večaren. Qërman gjë Allah li sot djema një kamerat, një pushlim të një qërdjem të biqaldem të që se vallahi o villohë. Na, besha, shuna këna. Me mangem kala buqa, ajde të smirilen. Pa kavalil di shkuri sardem dhe me, o qafir, kavasi që ulema. O qafiri. Ta më shajte vëqëraftu që je, mata qo kur. Gjo kalolo Allah që shpirti, mata qo, dale gja, o paluno lafi tu që ta avull të më të amengji istina. Inshallah Allah tu ano gjenet firdaus, pa kolem, pa ka di kana pal, ano kova svetu, ko sa pravo, ko ne sa pravo. A tu mata qo kur mata qo? Tu samo te ja pravdina vačar. Allahov poslanik bi ponekad svano džunup. Abdullah Emr kaže, u Ramazanu zbog spolnog odnosa sa nekom od supruga, a ne zbog elakuacije, u snu potom bi postio. Džunupi postila maro pejgamberi. Allahu ekber. Ake diçen. Ja că n-am veri Sarava, am veri Sarapa cova. Ake dik dalje. Am veri Sarava kikava. Verovesnik sallallahu alejhi ve sellem bi osvano džunup I postio bi taj dan. Džinipo postilo pejgamberi. So de vreme si kja knjiga te pušatu sa me glafi. So de vreme si kja knjiga gnatu so čitola menđe. Pa, sode si, pa kja knjiga mancima kala knjiga anglale biš beš me kava sa džangle. Vi gosi nisto kala knjiga, sigija. Sari silin kala knjige. So se ni mu to dea menđe von kala. So se ni mu to dea menđe. A, von moton sar te čidene sadaka, sar te pljačkin, sar te len kajlobe. Akana, da li te pačabe kaj o pejgamberi laja šašove bešenđi te kinja beš su talasa? Me manje, sar tu so vačardan so, dolol pe kuranesa, so si kuranesa me pačap, so na je kuranesa, vallahi ni pačap. A Allah tu te nagradil, vallahi bilaj putar dana mare vile. Bud mu to ju istina. Bud araljem, vallahi, kava mačer, kava najlače, Tuna kana lače. Sa šunak tu men, vallahi bilaj. Ajša si objava je pejgamberese, objava. A kana mo tolka te kova čarda, diče, Empenol, sanjao sam 2 puta kako te neki čovjek nosi u ogrnutom komadu svile. Reče mi, ovo je tvoja supruga. Otkrio sam platno I vidio sam vidio da si to ti. Rekao sam u snu koliko ovaj sam bude od Allaha, oni će se I ostvariti. Akana džal dalje, džilab zene pa se nidi kavlače. Šuna kana, moprav. Šunče čerkuzi u boji. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: sanjao sam te 2 puta prije nego sam se oženio tobom. Usnio sam kako te melek nosi ogrnutu komadom svile. Otkri, rekao sam mu. Kada je podigao prekrivač, ugledao sam tebe. Rekao sam, ukoliko ovaj san bude od Allaha, on će se I ostvariti.
Potom sam te još jednom sanjao kako te nosi u komadu svile, pa sam mu rekao otkri. Kada je digao prekrivač ugledao sam tebe. Rekao sam, ukoliko ovaj san bude od Allaha, on će se i ostvariti. Di katar jilabda hadisi. Si Sahih Buhari? Ja. Aj sad si objavaj pegamberete. Dika kana jalo duito hadisi. Sahih Buhari. Hop. Jilabda manje se meni dikap. Ispričao nam je Muhamed Jusuf, a nama je ispričao Sufijan, prenijevši od Hišama, a on od svoga oca, a on od Ajše, koja je rekla: vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem se oženio mnome kada sam imala 6 godina, a sa mnom je prvi put legao kada sam napunila 9 godina i sa njim sam živjela 9 godina. Pa kava pegamberi pedofili bre. Pedofili. Me kafar pegamberi ni pačap. Ake talo hadisi, ake kava broj, ake čiton, verovesnik sallallahu alejhi ve sellem se oženio mnom kada sam imala 6 godina, a sa mnom je prvi put legao kada sam napunila 9 godina sa njime i živjela 9 godina. Ajbe prala tabo koni pinda te štare bešengo te manđolče čeja i njaj bešenđi, te šove bešenđi. Kadela romese. Em von tvrdim kava, halo von pačan kava gja. 9 godina dete, pa daj ti svoje 9 godina dete za čovek od 50 godina. Šejtane! Ti vređaš poslanika, ti vređaš Muhameda sallallahu alejhi ve sellem sa ovim. Ti si kafir, ti si nalet, ti si iblis. Ti treba da dobiješ masakr da te čovjek napravi. Evo ga drugi hadis. Znači ovo je bio 5100, tih su čerovo telefoni, 5133, evo ga, 5134. Verovesnik sallallahu alejhi ve sellem se oženio mnome kada sam imala 6 godina, a sa mnom je prvi put legao kada je imala 9 godina. Abe savo muž, sile i lo, te lol em te inzarolje čorano kreveto i njaje bešenđi. To je psihopata, to je bolesnik, to je manijak. Manijak. Allah ko kade gija samo te čerenle se džungali pe. Salavom čuteka la preke, te flekone pegambere, te lađarene pegambere, te ponižine pegambere. Lene vidora mare, čona mare vidora, manđen čeren manipulacija. Beži be kopile čafirsko, ti ne poznaješ akidu. Ako ve nek čeren tu citu i nagrada kotoro, Allah, najtu i nagrada kotoro insanora. Am tuljen su vačaren. Akida stoji sura Bekara 285. ajet. Kompletni šerijat mora da izlazi iz Kurana. I onda idu hadisi koji objašnjavaju tu akidu. Kakve veze ima da je poslanik išao da piša na smeće? Selam aleikum. Alejkum selam. Hoću taka lebre sen diletu men. Sad će doći još ovi koji su shvatili da nismo mi bili u pravu. Ajde, selam alejkum, kekjak tu. Alejkum selam. Čermađe halali, Allah te nagradim tu, inšallah. Šun tu men kaj sen moderatora hem čačima čafira na letora sen, kad te mande tu men se ne čafira. A me pa kaka završilkava lajvka proverivkava kad i čenso sem čeraptu minči. Mate čon svako ne, a veno vam šta sva stava čaren, subhanallah. Sen džučol je zitora bale. Ta meni dabnen kamera, tu men delnen kamere. A neka... Bravo tu menđe. Bravo tu menđe. Selam aleikum. Meni jana koskal moderatora cha bilengo
Ме чудаве мануше до идромавон ден лек, дик пале ден лека ме. Кава, tu men morate dicen Kosikova. Ti kalen le avral. Ни джанав коси. Ек, дик одо кале манушен. Ек, ме чудавлен, вон пале ден Андрешео. Asta vezi ti capca la cana, dic să ciudavlen creții te han. Asta samo po țara. Šaj te ciudavlen vreau tu, care e moderatoren cret? Ни джанав коси шео модератори, кова со проблем? Asta, automații, predvodi, upravljaj moderatori. A kad ti okerimi moderator, ако Рубин откажи, само чудавлен ме крета брал Сарджукен, наштин вон те черен кава бре, тој е шејтанлук. Наштин вон те Манушен, дик со черен шео. Дик со черен. А мен чуде мануше вон ден де камера. Каникасте дла од TikTok, каникасте модератори, шео катастрофа черен. Сема краль, чекај полако, полако. Бичеш у линiju, само смири се мало. Имамо проблем. Технички, сачекај. Dobro, selam aleikum. Me ke klav najmu tankate samo dlem te večera so. Джанаве, Ренко, чуде, ми чуде манушевон чунде Андре правде, стај фурла. Va, broda, va. Dikame, ama hayır inşallah. Да мени джанава сте дав камера, сте блокирива канчи, па шо алда. Palet, da dobro, dikana tu, ava çetilem E a canama mai še Hanoku. E a canama mai narti den Andre. Se sa putardo kaj te šaj den korko Andre. Окей, шо, панламба си ски, окей? Da, pandem kola dui. Окей, ме и кляп шо, Amo pratite letu. Šuna kana, čal dalje o hadisi. Apta ci to tamanđe ka hadisi zene pa. Ajde, samo kala obeko taj o Rašidine pratine komentara. Dele indijancora, dempese Andrej, araba, mržbe kopile jezicko muavisko džubre. Mržbe šeitane. Jedna od nas je dobila menstruaciju. Čekaj. Idemo ovako. Ko je ispričao, može? Hajde. Ispričao nam je Abdullah Mesleme, kog je obavijestio Abdullah Omer Ganim, prenijevši od Abdurrahmana Zijada, a on od Umarea Guraba, koji je rekao da mu je njegova tetka ispričala da je Ajša kazala: jedna od nas je dobila menstruaciju, a njen muž i ona su imali samo jednu postelju. Ona kaže: obavijestit ću te o tome kako je postupio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Ušao u sobu i otišao na mjesto na kome je klanjao. Ebu Davud kaže: na mjesto u svojoj sobi na kome je klanjao. Nije se vratio dok nisam zaspala. Kada je osjetio studen, kad mu je bilo hladno, došao je da legne kod mene i rekao: približi mi se. Rekoh: imam menstruaciju, a on kaže: svejedno, otkri svoju stegnu. Otkrila sam svoju stegnu, a on stavi svoj obraz i prsa na njih. Dali džanen tu men so si stegna, o romalen. Čitaj dalje. Presavih se preko njega i tako ostadoh dok se on ne ugrija i zaspe. Te prostila ko stidno tanka tarđalo rate menstruacija čuta po šoro maškarla ko šoro. A ajetio je kuranesko penol dok su žene vaše u hajzu ne prilazite im, to nije lagodno. A che dicen? Tu mare knjige, ni pača mekale pegambere. Kava pegamberi najtamana no šoro.
Kava pegamberi džal protivo Kurano. Me pačavano pegamberi kaj si hatemul nebi. Me pačavano pegamberi kaj si čisto. Može. Ajde. Je li Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u odjeći u kojoj je sa tobom imao spolni odnos? Jeste, odgovori ona, ukoliko na njoj ne bi primijetio nečistoću. Mašallah. Idemo dalje. Jednom prilikom je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao u ogrtaču koji bi neka od njegovih supruga oblačila za vrijeme menzisa. O pegamberi huravo pe džublikaneše kaj salen menstruacija tane džublikaneše i plola čerola namazi. Ake dičen. Jednom prilikom verovjesnik sallallahu alejhi ve sellem klanjao je u grtaču koji je bio nekod od njegovih supruga oblačivši ga za vreme menzisa. Abe tu men šaj pačanke kavasi o rasuli. Tu men sen dilete pačajen kava. Tu men dičen andar save knjige džilaba pravalen. Dičen andar save knjige ehli surla seksi suna. Kava pegamberi sa manijako ili sa dilo ili sa baroseksualci. Me kale pegambere ni pačav. Me kale pegambere andar kala knjige ni pačav. Andar o Kurano. Munro resuli sian o Kurano. Eja kanake kalaptu menđevi maj baro čerkuzi. Hajde idemo dalje. Ja samo. La Giardene pegambere la Giardende. O dolte la Giarol tu menano sudno džive. Dikso škurin. Neko je upitao Allahovog poslanika, možemo li se abdestiti iz bunara Buda? To je bio bunar u kome je bilo krpa koje su žene koristile prilikom menzisa, leševa, pasa i drugih smrdljivih stvari. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, voda je čista i ništa je ne može onečistiti. Kaj čudlepe uloške pe menstruacije, kaj samo leđu čolo pegamberi go te džala lolavdezi. Anka far pegamberi pačantu men. Dik, tumareli la, babo. O azeti me paili butenđi gođi putarda. Ma pačan mamaj se hohadetu men. Celo životo majmunora čerdetu men dar. Koristi sardetu men, čordetu men dar love, sadake, hohadetu men, motode paramiće. Abe ne interesuje me jel verodostojno, to je u vaše knjige. To je fleka iz vaših knjiga. Ja u ovakvog poslanika ne verujem. Ja u ovakvog poslanika ne verujem. Prenosi se od Ajše. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ju je poljubio i nije zbog toga ponovno abdestio. Isti taj hadis. Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem je poljubio neku od supruga, potom je izašao u džamiju radi namaza, a nije zbog toga ponovo abdestio. Urve joj kaže, koja bi to bila druga nego ti, pa se ona nasmijava. Idemo dalje. Evo i Buhari. Evo ga Buhari, babo, Buhari, Sahih. Isto taj. Sahih, šeitani Sahih. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je imao običaj poljubiti neku od svojih supruga dok bi postio. Ovo je kazala, a zatim se nasmijala. Dok sam jednom prilikom bila sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, dobila sam mjesečnicu i bila sam u šarenoj vunenoj haljini. Neopaženo sam izašla iz sobe i obukla haljinu koju nosim kada imam mjesečni ciklus. Šta ti je, jesi li to dobila mjesečnicu? Upitao me on.
Jesam, odgovorila sam i sa njim se uvukla pod šarenu vunenu haljinu. Ona i Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, su se kupali iz jedne posude i nju je ljubio dok bi postio. Ej, dozvoli me, abe posti me. Teraj dalje. Ajša prenosi. Šune Ajša Sobačarov. Svjedočim za Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je osvanjivao džunup od spolnog općenja, a ne od ejakulacije u snu. I nakon toga je postio. Zatim smo otišli kod Umu Seleme, pa nam je i ona isto rekla. Šunakana. Sada jedno pitanje. Je Ajša laže? Je Ajša laže? Ili je hadis lažan? Ili je lagao ko je ga prevodio? Stavili su fleku i na poslanika i na Ajšu. Ko ovde laže? Neko ovde laže. A moj poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tako mi uzvišenog Allaha, ja verujem da je on čist od ovih novotarija. Moj pejgamber je čist od ovih sotonističkih sekti. Ovo je čisti sotonizam. Prevodilac dr. Safet Kuduzović, DRMR, profesor Safet Kuduzović. Je li ovo njemu objava da on uzme ženu? Daj mi hadis gdje kaže da će Židovi i Hrišćani. Allah je nepravedan. Allah je nepravedan. Sad ćete da čujete. Polako, vi režite videa, montirajte videa, ali 280 ljudi sad će da čuju istinu. 280 ljudi će da čuju istinu. Ovo je živi cirkus. Ovo nije, ja ovo ne mogu da vjerujem. Nema više laži. Nema, danas je svijet moderniziran. Danas malo dete od 5 godina ne možeš da lažeš. Nije više narod, ne ide kao konj da gleda napred. On gleda i levo i desno i napred i iza. Ovo je cirkus u boji. Selamun aleyküm baba. Alejkum selam beko. Sonereni jantube samagata çaratke Michael Savyal. Meva çırçımtke da tene kale sakana manereni to Michael sa. Vava kana kadaptumen hadisora ka je Ajša mu čolte pijen lači. Ma. Pašo Allava. Da be kretke i kalabri to lači. Me dik meva çırçımtke disu ma pohari yaşta pohari. Pejum mate daldina but. Namanute kwa ko sabaredan iklinan bachirjano dlaki na valanjanti kale. Hema kanadane madalin but te vacere se na ikali pe odma. Na ikali pe odma. Pohari. Abe beko kate avide aminje. Sufija. Ajde čavete aventumen katare. Janava sahali lumtu sa janava abe ako šle mandane, ako šle tut, ako šle sarinen. Na? A kanaki kalabdi tapora kataro Bimbaz, kataro Abdul Vehab, kataro Ibn Temije, sad reću. Ma ih puti, ma. Lađavo dva dik lađavo, dva ne ađare. O Bimbazo Ibn Temije, o Abdul Vehab, sad rećora.
Абе, ту мен не накида, каста не Ja, накида. Джемати муслимин, молинавату мен, кед би калија акана, цидене чавен сао дотаре, цидене бориен са, хем шунен, о коментарија ка пандел, пе ако магена веште шунен, цидене чавене бориен, циден саринен. Циден саринен е ка шунен ту мен ге акана кава, па кадунен ту мен котарошеро со писинџе са Андре. Па ква не нормално. Ово не е нормално. Еши ја билеш кури сарданенџе книге. Софија, менш кури сардамден. Ово nije normalno šta svega ima u Buharijevoj zbirci hadisa i ostale Muslim, Ebu Daud i Tirmizi. To je katastrofa, Andre. Pa tu men džanen li amen su čitin džambe. Aleikum selam. Džemati muslimin, akavajt ke džene so katastrofa. Абе, бон нисте дин Аллахеси акида, бон сте дин мануше сте дин. Хем пенен, ту мен черен сежда е шехо се молин, ту мен е шехо ненđe. Абе, ту мен лен чафирско акида. Mate večera pa ili on moline napisto. Pa ili on našti večeren andro šeja ple našti večeren. Šun mate prava me bud bučaka, te me penđum. Je kadi si samo i kalđum so čerela penđumli sineti. Odvajmo do te peru pišmani si kalđum. Vala je bile džanea. Penđan ili tu penđan mi kalđum. A men di ka, ajde, mog pena te skratikala buča, te ni džađane. A bon sar buljaša roden, ajde. Aketalo diče, ispričao nam je Nalet Sufijan, a on preneo od Emamera, od Katade, da je Ersan rekao, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bi obilazio svoje supruge i samo bi se jedanput kupao. Abe kava pegamberi te prostin sa majstorina karabit je ča uljola je ča i kljolale. Ake lenđi fusnota. Veoma sigurno i vredan. Ovaj hadis dokazuje da je kupanje između dva spolnog općenja u jednoj noći nije obavezan. U tome je služio svim. Smatraju da mu stehab okupa. Sarbene se romnanija stade sida? Sarbenija stade sida? O! Sarvoni zarazi sajle. Daj dalje. Kavasa dik Tirmizi džami sunen. Ko Tirmizi, ja. Jakana dža. Ko muslim zbirka hadisa. Ajde, ačare, okej. Ciden, me vače, aš samaricane, ciden samerom njene čaven, akanaki kali sa ikal sa, ajde. Meki kljovao, selam aleikum, ikal sa, čer sumange, ajde. Kazivao nam je Muhammed Amr Abad Džebele. Ebi Revad, a njemu Haremi Umare, a njemu Šedad Ebu Talha, od Gajlana Džerira, a on od Ebu Burde, a on od svoga oca, a on od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je ispričao. Na sudnjem danu bit će dovedeni muslimani sa grijesima koliko je brdo, pa će im Allah to oprostiti, a te grijehe metnuti na Jevreja ili kršćanina. Ebu Revh je rekao, ne znam od koga je sumnja, a Ebu Burde kaže, ovo sam kazivao Omeru Abdulazizu, a on mi je rekao, tvoj otac je ovo kazivao od vjerovjesnika. Da, rekao sam. Podvuci ovo sa olovkom, da so kađalo kristijano, kađale muslimano sano džehnemo. Halo, kava Allah si onda najpravedno. Ovde je velika nepravda. Ej, dik zopenov. Od grijeha metnuti Jevreje ili Krišćani. Kako je smatrao? Ebu Reha rekao je, ne znam od koga je sumnja. Ebu Bekr kaže, ovo sam kazivao Omeru Abdulazizu,
a on je rekao, tvoj otac je kazao od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, Putarmanđe 45. sura, druga sura 48. ajet, dikaj si jakana. Sarka dolo kristijano tajo Jahudija, ano džehnemo je muslimanose, a kava Allah i kolka te nepravedno. Znači sve greške hajmo da lupamo na židove i krišćane. Dičen, druga sura Bekara, 48. ajet. I bojte se dana kada nitko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ničiji zagovor neće prihvatiti, kada se ni od koga otkup neće primiti i kada im nitko neće u pomoć priteći. Đake sura Bekara 123. Sara kana minđi kađane kristijaja ta Jahudijo rano džehnemu. Kava Allah onda ih tol nepravedno. I bojte se dana kada niko ni za koga neće moći ništa učiniti, kada se ni od koga otkup neće primiti, kada nikome zagovor neće koristiti i kada im niko neće moći pomoći. Akana, daj dalje, isto obezano za ovu temu. Mans ima jek pitanje si ima tu menđe pralaljen. A kad te si odol pravedno prema kava hadisi ili si nepravedno? Da li si o Allah kad te pravedno prema o hadisi? Kanka je džunahora je muslimanose kaloljeno kristijano je mo Jahudija kad čoljelijano džehnemo potane muslimanoso. O hadisi si sahi, džane psihijatrija na liječenje kaj si sahi. Znači, a kana ne giri o Kuranu, hajde ka ne giri o Kuranu kala o hadisi sam. Halo, o Kuranu si sahi, a o hadisi si hohamno, a šun dalje. Šuna kana se niđi, Ebu Musa, koji kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kada bude sudnji dan, Allah će dati svakom muslimanu, židova ili kršćanina i reći će mu: ovo je tvoja zamjena od vatre. Podvuci to. Pa kava Allah bud nepravedno bre. A beštać, pa tu men penene objava si hadisora, objava. Hoćemo komentar. Šunen ake čiton tu menđe. Kada bude sudnji dan, Allah će dati svakom muslimanu, židova ili krišćana i reći će mu: ovo je tvoja zamjena od vatre. Zamjena za vatru. Kada komentari. To jest, bio si izložen ulasku u vatru i ovo ti je oslobođenje iz nje, jer je Allah odredio broj kojim će ona biti napunjena. Prema tome, kada nevjernici zbog svog nevjerstva i grijeha uđu u nju, bit će to izbavljenje za muslimane. Muslimaja same lekora, sad rečora, sad čafira ko pačankava. O Allah si kulišen kadir, o Allah si pravedno, a venane gođi, darane devljestar. Te darane devljestar. Da li sen svesno tu men? O Allah si pravedno kretenđe. Ko Allah nema diskriminacije. Kod Allah postoji vernik i nevernik, dobar i loš. Ti, musliman čafir si, za tebe će da ide krišćan u džehnem. On će da te otkupi za tvoje grehe. Halo, to je onda nepravedan Allah. Allah je pravedan. Jesmo čitali sada suru Bekaru 48. ajet. Sura Bekara 123. ajet. Hoćete još kaj o pegamberi bi čaloljen taj dozvolil te pijolo čorvalo, brada ti može da sisa sisu.
Sisalka hadis. Ehli sisa vel hadis. Rumisardeno drome pegamberesu. Pașo Allah rumisardene narodu andare goji. Te avoltu mingelaggio. Te la gian. Te la gian kai rumisardeno drome pegambereso. Mudarden lese chaven, lese niponen. Masacr cerden pe lesi familia. Saso sai pegambereso gilente uniștin. Lene Muaviasco, Ezitesco, Abdulazizeso, Mervanoso, Ebu Sufianoso. Telajan. Ana adisio pegamberi n-ai că geal te mutrol pe gunoia geal mutrol pe. Nici de mihibora, pome mihibora ceren chavresu nienge te barolengo imano. Colaca e pacianan ca la hadisora, chavete aven în catare dervișa. Chave, nipora, unucora. Ei, te pingiareno curano. Bolest. Hajdete di camaro pegamberi mutardo. Čitaj bi ovde se ne vidim dobro. Kada bi gledao Kao da gledam sebe i vjerovjesnika sallallahu alejhi ve selim kako putujemo. Došao je do smetlišta. Stao je iza zida poput svakog drugog i obavio malu nuždu. Htjedoh se udaljiti od njega, a on mi rukom pokaže da mu priđem. Stajao sam pored njega, zaklonivši ga dok je on obavljao malu nuždu. Dobro, vidio si poslanika, zaklonio si ga. Zašto si čafire išao da pričaš ovo? Zašto čafire ne pričaš o svojoj ženi? Nego si pričao o mom poslaniku, da bi ponizio moga poslanika. Zašto čafire ne pričaš o svojoj snaji? Nego pričaš o mome poslaniku da vređaš moga poslanika. Sose nigilante motoce romnasa hlopem sar mutrope. Po gilante lađareme pegambere, o Allah te lađarolle na nosudno džive. Hem kolecă gilo te čolfleka po pegamberi, hem kola taven lađače anglo Allah, ko pačalan kala hadisora. O Allah te lađarolle na nosudno džive. Taj bon si lađarde po dunjaluku. Bon si lađarde nase džadale. Ka džadale. Muro pegamberi. Na babo, na. Muro pegamberi si. Hatemul nebi. Rahmete lil alemin. Muro pegamberi si čisto. Katare širkora. Muro pegamberi. Me ni pačav ano pegamberi kava. Me naštite pačav se me pandemi mano ke je kalla. Pandemi mano ko kurano. Hem pandem imano ke mo pegamberi. Kan kavol ko Mahmudul Mekam kavol šefat Rabbel Alemin. Ko vasi muro resuli. Kaj najle grehora, kaj najle džunahora. A tu men pačan tu minge pegambera. Kaj pijen, sočala vogja? Kaj piole čuči, kaj si nasvalo, kaj si le šizofrenija. Kaj postil džinipo, kaj piole romnači čibano Ramazano. Tu men pačan tu minge pegambera kofar. A men aštivte pačan. Haide căna, că ai stale căla că ai mânginte ham pe manțanic, din Andrei. Abe, haide în Andrei căna ce raptum în salata.
Ајде, тражите камеру сада да вас видим. Ајде, мушкетири, мушкарчине. Хајде доđi да ти поставим 2 хадиса, па ми ти дај одговор. Ти си велика улема. Се амен сам диде, амен ни разуми. Амен иđана. Хајде, објасни манđe. Лене видора, чинен на местине е видора. Ма те мисли кај дарал ту мен даркони? Хајде да андрете ди кап дали шајте објасни манđe 2 хадисора. Можеш ти, може Сафет Кудузович, може Пезич, може когод hoće. Бујрум, ево имате прилику, доđite улеме, али ми, ту мене рома кулале буляче, ту мен те бешен ту мин джерахати. Се окова дроми кислен, пенден, е романи джанен канчи, а мен сте дие жугаен, тај сте дие босанцен. Е рома мотоде по джангипе. Е рома джирете ладжарена маринација. Царани ладжарена мено народо, него витумен джанте ладжарена мено. А ни дичече даде ке джалане летица. Ке мајка. А дживеси е мајка, ба? 15. Na 15.8. са. Нај се мајка канај госпа. Бистардем. Бистардем кај тумаро да джала ке мајка. Ем ке летица. Бистардем кај чала бенано барикано тане рачие. Тумаре дада кај мулер рачиенца но муј. Tu mena vinen mante si kaben masosistam. More, šeitane, ti si kafir, đubre kafirsko. Ti si licemeran, ti si dvoličan, ti praviš širk. Te kalaptu minđe dokazja kana Ibni Temije kana merol, kaj leno paj, kaj dene džubliđejen te pijeno paj, ka čen kamne, pa neka venke amende Sufije le, sa duhovno ka kamnon, sa Sufije ka bijanen. Wallahi, kale dino se trubute čeren džihadi. Madaran kani kastar već Allah hestar. Džika je pendao Allah, ka živi, kovdakiko ke pendao Allah sam te mere. Međa kanačer demanđe perastu menca. I kadam ke bučagja, ali preteri sardenla. Preteri sardenla, pašo, Allah, te sakativtu me na kala sako džive. Sako džive ti i kalaptu minđe hadisora. Taj namure hadisora, na, tumare. Tu men pačanan kala uleme, meni pača, me pačavano Kurano tano helibejti. Me akida lavlandaro Kurano, lavlandare hadisora so pirene Kuranosa. A tu men sen šeitansko džubre. Tu men nen kret. Taj tempenen koni pačale hadisora naj muslimano. Mašallah, esosivo. Tu sam muslimano ke pačano šeitanluko. A vob naj muslimano, znači mora vilete čerele šeitanu. Ma pačanen hapsovli po Allah. O Allah te proktetilma me čavenca. Ho haventu men. Džiaračio liberativa čardao me vljudi si harami. Angale trinđi veštar di kavo video vobđi labolo me vljudi. Se morate lolove. Kako vetar duva. Abe ho haventu men. Rodeno video katara liberatim kadičen. Sarčerolo me vljudi. Vovđi labolo me vljudi. A anglali čonđive penda harami si bidati si o me vljudi.
Znači, čim dlalje koni Panšo Leuričora, za jedna ljubičica, ajde, ker dalje te govar romane. Pa naj sama mendile, bra, mendika. Abe javno bačarab, abe ni darab kani kastan. Kani kastan ni darab. Sar pa šilen džagjana me stimpe, vrtimpi, bul, čonla, levo, desno. Ajde be, pakči korbe. Pakči kor. Kurano, hadis, sahih. Sve ostalo je novotarija. Kuran i hadis koji hoda sa Kuranom, ej vallah. A nebuloze i Disneyland, Mickey Mouse, Shrek, Superman, Batman, Charlie Chaplin ne pije vodu više. Mi smo u 21. veku, danas je modernizacija, danas dete od 10 godina više ti ne možeš da ga lažeš. Dosta je bilo laži. Dosta je bilo vehabijske fitne. Dosta. Za danas je dosta sat vremena. Hajde, selam alejkum, ve rahmetullah, ve berekatuhu. Terajte vi vašu fitnu i pravite širk vi sa vašim ulemama. A Kuran nije fitna, tako da znate. Kuran nije fitna. Vi akidu uzimate od ljudi, vi sledite ljude, vi sledite mrtvake, a ne sledite Allaha. Za primjer da vam dam jedan dokaz. Ajde, jel vi ste svi pametni, pa da vas malo raspametim. A šta manđe okova telefoni? Ave, preterali ste sve granice, sve. Ne, čekaj. Daj mi taj video sada. To je slika. Dobre. Hajde, ovo je dženaza, taman. Klanjaju mu dženazu. Evo, svi vidimo Saudici, klanjaju dženazu. Mašala, da vidim ovde. ABD ovde, šta je ovo? Ova glava mrtvaka, vidi, dženaza se klanja, amo mrtvak nije pokriven. Hajde sada objašnjenje zašto u Saudijsku Arabiju nije pokriven, a da se ovo desilo kod nas, hođu bi kamenovali. Prokleli bi hođu dan kada se rodio, vidi ga mejt, evo ga dole leži. Niti je on spakovan u čefine, niti ništa. Evo, vidi, sve sultan do sultana, sve sa kineske brade, velika ulema, ali kada vidiš, evo ga mejt ispred njih, kako ovo sada? E pa moguće da su zaboravili. Zaboravili, ahmo, brate, vidi kako se klanja dženaza. Da je to naš efendija napravio u Bosnu, ljudi bi ga kamenovali, pa ubili Boga u njega. Rekao bi efendija, ti si nama novotar. Ti si nama novotar.
pa neću ja da verujem u ovake cirkuze i u ove nebuloze, ko hoće neka uzme, ja u ovake cirkuse ne prihvaćam. Moj Allah je čist, moj pejgamber Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je čist i za danas je dosta sat vremena. Selam alejkum.